Upalila sam ga i nakon nekog perioda vidjela sam da učitava 224 pikokjurija po litri, a ne 2,24 u glavnoj sobi. Znači 3 do 8 je normalna količina, ona je učitala 224. Premjestila sam ga u moju sobu blizu njegove i bio je na maksimumu na preko 500 pikokjurija po litri. U hodniku očitava otprilike 3,5 pikokjurija po litri. Dobra izolacija zidova, kad iz soba ne ide vani u hodnik. Da. Istraživala sam i satovi od radijuma ispuštaju radon, ali ni blizu dovoljno da uzrokuju tako veliki porast levela radona. Pitala sam ga kad se vratio s posla, počeo je paničariti, pa mi je rekao da ima oko 13,5 milikurisa radija. Pokazao mi je ormarić i tamo je pruveta sa radij bojom, puno strugotina u staklenkama, satova i mjerača, on ih je nazvao